खुरुमजरे ISTV पाउमियंग ताबिरबा सिंगुतराम नोकचरे होजि बरोइबा पाउ मणिपुरदा प्राइवेट ट्यूशन की चांग वांखलगलिबा से ओजा कयाना स्कूलदा लाइरिक निंगथीना ताकपीदबा अमदे बन जनरल स्ट्राइक ननि हाइरे होजि मपुंग पाउ प्राइवेट ट्यूशन तौबगी चांग नोंमगी वांखलगलिबा असि अफबा खुदम नते मसिना महिरोई सिंगी मरक्ता चावना खेनबा अमा लहलगने प्राइवेट ट्यूशन तौबगी चांग वांखलगलिबा असि ओजा कयाना स्कूल सिंगदा लाइरिक निंगथीना ताकपीदबा अमदे बन जनरल स्ट्राइक कया असिननि हाइना MU की वाइस चांसलर प्रोफेसर एस नंद कुमार काउंसिल की चेयरमैन डॉक्टर एस नवचंद्र अमदे बोर्ड की चेयरमैन पी दन कुमार ना ISTV न्यूज का उनाबदा फोंदोरकले मणिपुर पेकिबा अंगांगदगी हौना महिरोई क्याना प्राइवेट ट्यूशन तौबगी चांग नोंमगी हेंगलगलिबा असि लंदमसिदा बन्नमदि जनरल स्ट्राइक क्या तौबा लोइनना महि तंफमसिंगदा ओजा क्याना लारिक निंथीना ताकपा वाटपदगिने हाइना फोंदोरकले मणिपुर थोइबा बंसिंग ब्लॉकेजसिंग जनरल स्ट्राइक सिंग असना स्कूल चटपगी चांग असि यामना हंदरपा मरुइना प्राइवेट ट्यूशन तौर इसे मासे गवर्नमेंट की प्राइवेट की ओजा सिंग अदुम लोय इन्वॉल्व तौर लोयना अदुम तौर अदुना स्कूल सिंग सिदा फजना तापीदबा स्कूल सिंग से फजना कोर्स सिंग से कंप्लीट ओयहौदबा सिना मदम दे अमाने मखोइना ट्यूशन ताइबा मखोइना ट्यूशन दा अंगांग सिंग सिदा याम सीरियसली तापीरिबा सुमाइना स्कूल दा तापीरगदी अंगांग सिंग सि हेना स्कूल लोमदा इम्फेसिस पिगद्रा हाइबसे खंजबने की मोटा एजुकेशन दा कमर्शियलाइज तौरको पेरेंट लर्निंग में केना इंटरेस्ट बिरको सिगो में आउं तौरको सिदा फंडामेंटल क्लियर ओयबदबसिना अंगांग हायर क्लास दा लाहिगी ट्यूशन तो विचारगदे प्राइवेट ट्यूशन सेंटर क्या सेंटान फम अमगुम खनबसु यावरे मसिना ट्यूशन तंबंग अमौदब महिरोई क्या की मराइबक तंबंग अमदबगी फिबम द लाकलगने मसिना तुम कोइना चथरबदी महिरोई सिंग मरक्ता चाउन खेनबा अमा लाकलगने थौंग असि अफबा ओइगनि थाजदे हाइरी ट्यूशन सिदा थाबंगदबा छात्र मयाम लेइरी ममा मपा मयाम पैसा लेजतबा खचतब अदुरगदी आइगी इसासिंग सोइद्रग लोरे हाइना खनबगी वखलोल अमदा संजन बीघरबरा हाइना खनबगी वखलोन दोइगोंदा सुमना सुम फावरक पयावी कमर्शियल एंगल लगद्रा आइगी छात्र ने हेना फै आइगी छात्र ने कनो तो नेगेटिव कंपटीशन में पुरबो नेगेटिव कंपटीशन जिना कराय तो वे द छात्र जिंजी ममुता ना सब्जेक्ट फंडामेंटल से उन खन्न होने द गी मोता मार्क फंगनबा जिंफा पुनबा सोंदो चटखिवा ओजा सिंग दायित्व से हम सावे होइगी प्राइवेट ट्यूशन थोलेस देन खरा मना बिजनेस ओइन खले ट्यूशन सेंटर कोचिंग सेंटर दे हैव कन्वर्टेड बिजनेस सेंटर मन फी गा से अंग बुद वांगे भज some 3,500 subject among the lupali sum sangade lising tari ki lawre han lokson doina dusu ओजा सिंगा प्राइवेट ट्यूशन सेंटर सिंगा लाइरिक ताकपगम स्कूल सिंगा सु लाइरिक निंगथिना ताकनिंगे ngalingeda प्राइवेट ट्यूशन की चनबी असि हंथहन्ना बखोनबदा अचौब थौदांग लौमिनबगी मतम ओइरे हाइरा मखाताना फोंदोरगले बेसिकली a social mindset whole society mindset ma sindokwa o chumthokon jane engabada madu chumdokodi government matunda na suyaro presentation kada na suyaro NGO kan tawo suyaro Ramasi Punam a joint effort at all levels, at all areas. Puna to Naganda, control the woman. Masidi, a guardian, parenting society, Adudanatana, government gi, a sobamiang Samadar Karway. Oza, winning the Basungu, Ozawa, Masi Pate. Sincerely, Oza, winning ba, Satasu, Semningba, Tambiningba. अदुम ओजा सिंसिना ओजा ओयबिगदो लाइबा ट्यूशन की हाइगलाइबा हेंगलाइबा पोर्सी कंट्रोल तो बसिदी तसेंगना कोई लाइरिबा सोसाइटी असिगी यामना ज्ञान तामिनबा वाखन तामिनबा अमा पोर्ट अमा चंगी बाउदुमजोरिबा सुनील कुमार ISTV न्यूज इम्फाल इम्फाल ईस्ट द इंडस्ट्रियल स्टेट अमा थंबगा लोइनना खुराई केंद्र की मनुंगदा सोलर लैम्प थानबा थौरांग लेरे हाइना मणिपुर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की चेयरमैन डॉक्टर NG बिजोयना खुराई अंगोम ममांग लेकाइदा नौना साबा कम्युनिटी हॉल संगाबगे थौरमदा फोंदोख्रे प्रधान मेंबर अमदी तोंगान तोंगान बा मिय क्याना सरुग याखिबा थौरम मदुदा MLA ना मखाताना फोंदोखिबदा केंद्र असिबु फाउदुना चेलिबा इरिल रिवर की मतकता अथुबा मतमदा थोंग अमा सानना बहोनरे नेशनल हाईवे चाम यांखै हुमदोगी रोड डाइवर्सन तौरपदा केंद्र असिगी मनुंगदा चटकदबा लंबी थोंग सिंग सेमजिननाबा होनगनी हाइखे
industrial estate haida chauna mu symbol choba koi kari saje ki symbol choba sajan mayam le do gido madu hoji elot tawbul loidore losalani madu losalagadi bharat sarkar na thagarani masida fi sabagi dugi adagi senthok lambi mayam ma loina maladam and so is he and Allah matamada mina lam thungda le bado thungjaw dum la asit swai de gudi sai de ne madu Manipur State Legal Services Authority na December 16 da pangthokhiba lok adalat ta case kulumdoi loisinkhre haina Manipur State Legal Services Authority na thadorakpa cherol amana khangalakle hauji tempe amtang logjari break ki matungna myam taram nokchare Insol Singama Chamapal Marfuda Nipanda transgender singda HIV/AIDS na nabaki changasi chada kunmapan oiramba adu hengat handana ba Max na project kaya paikatuna honari haina Max ki joint director Abira Mongjam na ngarang bota pangtokpa trans queen contest ki thoram da phongdokre Solidarity Event Trans Queen Contest Northeast 2013 gi hokdokpagi thoramda Manipur Legal Services Authority gi hanagi member secretary A Guneshwar Sharma Max ki joint director Abira Mongjam Sathi amasung American Jewish World Services ki Mirikyana Sarugya ke Abira Mongjam na makhata na phongdokhibada transgender sing asibu aikhoina hanthana yengbiroi dabane makhoigi wakhal amadi thauna lingjen pukning thogatpi batangai phade makhoida HIV/AIDS sandoraktana ba Manipur gi district kayana project kaya paikhatli haike Manipur da hairiba community maraksida work tawba project aikoi mafam bari da lere mayam da sejai da suyen thokchare Imphal East West aduga Bishnupur Thobal hairiba district singda aikoi HIV/AIDS thingnanabagi activities asi aikoi National AIDS Control Program makhada aikoi parks and aikoi lokot chaba hojare All Manipur Nupi Manbi Association amadi Sathi anina Max amadi American Jewish World Services ke matenga loina na pangthokiba trans queen contest aduda awang nongpokta leiriba state singdagi transgender kuntra mathoina sarugya ke athoi ehen tanabadu da Beyond Slashram na winners Nipal Rajkumari na first runners up amadi Sundar Khaidem na second runners up ta ke best of the Northeast na Meghalaya dagi Nikki Malwil na takre Tamelong District ke manung chanba khopum tampakta nongmada pung nipan khak BSNL gi mobile service tawre hiram sigi matang da Jalyanglong Student Union khopum area gi mioi singna hakthing na chatuni yengsinkhre Gaijanglong village ta yungliba tower sigi generator yadabadagi tha kaya service tawkhide insolution ani tarani thoigi November thadagi generator yadana leirakpa adu chaiya sigi November thada sembadagi tower sigi thabak haurakhe generator sigi diesel thau su mafam asida post hangliba army na control tawi haina phongdorakhe hauzik BSNL na piriba mobile service asi hauzik miyam da pung kunmari phanganbina ba pukning chingsilakle adu akoina hai janing ni se electricity lom da hire gasu electricity se sahi amada hapta ama ko mangakta electric se phangmani na koi upai leitre aduna yarga di koi na request of janing city solar na electricity mahutta natraga generator mahutta se solar se install tawraga mapam atai da solar na install tawraga thammagumna akoi gi jaga sisu khoi remote oiba jaga sisu solar sina adum generator salaiba mohta solar sina adum install taw halde 24 hours se adum service phangba ngamani haibase akoi thajabeli Bosemna lauba in solution ani taramari gi February kunda pangthoga doriba SSLC exam ge form fill up tawbagi matam fine yaudana thasigi tara tarukta oiriba asi matam khara sangdopi haina All Manipur Recognized Private School Welfare Association gi cherol amana hare cherol asina association asina chahi khudingi pangthokliba common question exam yauriba school singda chauna khudong chadaba kaya mayoknare Christian lining chatpa mahiroi singi su chauna khudong chadaba kaya leibana mari leinaba authorities singa December 28 fauba tangai fadana fine yaudana guardian singi awaba yengbiraga sangdopi hare hauji amuka na tembe antang lojare IPS to Imphal Public Higher Secondary School located at Kanchipur near Manipur University First Gate. Admission opens from pre-nursery to class 9, both school and boarding. Number 1 school in Manipur for toppers, co-curricular activities, gym, Arabic, art, film and sports.
Zolip 100% natural syrup amasung capsule. Yu thakpadagi oirakpa awaba chaithe. Mahing kawa kochu kumin sengdaba haksang choktaba khong hama nuwaitaba amadi tumba chaba yaraktaba matamda amatangariba upaiti Zolip syrup amasung capsule. Zolip toini sijinabana awapuna muksing se kon bangami. Diabetes singi damakta Zolip capsule su phongbigani. Zolip Manipur gi pharmacy kudimukta phongbigani. District Agriculture Officer Senapati amadi Project Director Atma Senapati anina Sinduna Cycle Subdivision gi manung chana lairiba tongan ba khungangi Progressive Farmer humpuda ningthamgi maru marang amadi atai khusu khulai kaya Cycle Subdivision gi manung chana laiba Tonthang Government Higher Secondary School Complex ta yenthokre Senapati DC PK Jha Director Samiti M Gojendro Project Director Atma Senapati Y Ranjit SDAO Kangpukpi and Ratan amadi SDAO Cycle T S Joykumar Susarugya ke wangang khiba singna ngasi piriba polam singa se niom chumna sijinaduna pothok marang kaina puthokna ba hona si haike DC Senapati PK Jhana longmi singna lo singu baga mari leina ba thabak thoram singda amadi atai khangning ba leiba singda Agriculture Department ke officer singa unaduna tongan ba scheme singi kana ba sing longna ba hona biu amadi pothok marang kaina puthokna ba not hesitate in approaching the Agriculture Department and their staff. They are there to assist you. They will help you. Whatever you need to know regarding agriculture or growing even other kind of crops, they will be more than willing to support you and help you. And I wish you all the best. And I really hope that very soon the area will emerge as one of the footballs of the state. Manipur da private tuition gi chang wangkhalakli ba si oja kayana school da lairik ningthina takpi da ba madi ban general strike nani hare ISTV pawming tabiri ba singba mukahna khurunjare